na okoto sa abo asi unua so aka chense sori ye so enka nkyere ne se sori ne so ana sori ne so na Kenya fo eka wo ma aka Ghana sanse ni na ebibrem atoye man ena ye na yetima ye ebo ye bra na Kenya fo de basabasa na asi wo honom basabasa asi wo honom sanse enka ban ni peso ojetu obi ena manfo no se da bida wo mo mpene enam soma nipa wu nipa prepra mampani na babonten abekasa afa ho osi obaji atum chenchina chena ana onji ntum koso tie kase yi bidi nchemu no ebeba besom weyi ene afoforo bi nam de nam se anwumre no nsia akan kase na anwumaku aboa soma sene osika famu eye Jubilee Hospital wo mo mamisika ODI Electronics nso mamisika afi nso nyumaku awdo ebre keka ho a wonum na soma sene anwumre yi information centers bro aduonum kwadusia ebi wobono mantemu ebi wa santimantemu na dodo na ewo epoye mantemu ka nyame information center ewo achim achekrom David Ba ewo achim kodwokumi osono information center wachim esemi ani da so na wurade ewo achim kurubo ase de Yesu tumi ye what Jesus can do ewo achim jaha aguna twafo ewo achim abenase peace information center obatabi enu se wa ewo achim anyinase Eyadum information center akeka no krobotukua ewa achim odumase Chidom information center achim adubia sesom nyame ewa achim chirimenken na nasofo no na na apia information center achim nyankomase dai kingdom come kosi se urade beba ewa achim apolice vo ochinanti information center achim ya se God day nyame wo ho ewa achim ayeboafo ko sam information center achim ase God first ewa betenase urade na ye wachim apreku dimpa information center ewa achim asene Adwempa information center oginanko nyame se wom information center onyankomase adomara kwa ewa achim botwe achim okumanin aboabo aka abonhwa wonum so agi atum eto ananto sport ewa sante achimamentia wonum so abiem kuha adwaboadwo a ama adihye bi tie kase bi ewo honom asante achim amentia me midin edikwaku enin kusi buadum na ubetumi do adwen chafa 0533898915 text message and na WhatsApp making kind among Facebook live and na YouTube nso or the phone mobile making kind among afi and some mensaso so no ni nkyira mu ani ni fiti ase yenkoi Ahenkan FM what wasum emra shebe jefie okwo no mo a ye wodom kase ne dom ketwa na edom kase ne NPP amanyoku ena dom ketwa eye NDC amanyoku NPP amanyoku eye dom kase ne hunu se free SHS enhye bia woma ban a mampani na nado dano wom de ban no eye ade abeboa papa abema nkwada bebrebe a woma dom akyede na se ye ball etirebo efuo ye den emfa woni de enyankopon de adom no adwuma no so koye so te brofo kakra ehu akonta kakra na wenum nso behu sanu mo we kakra tumi de abo obra e de asuan wonsa no adwuma mpo a e wo so okofa entroso school na se de na school fees tie ene admission bo tie e wo secondary school nti na nkrofo bebre na wo munyan ya wo mbekọ nso fami ko ni wonti na wo monko eya ya so ma wo de mission za mission adwuma ne za entongo school no kra obi nso ma wa bepa so na wo fo school mu nti na otifie free SHS ba yeyi ena dom kese ne kire se abeboa man kwada bebre anya kwan akọ school akonya nimde aboa ma Ghana ni padodo atumi kan atwere epagya kosuru se bum enti free SHS no wo mutumi toto na sesa e wo so mo bon ho ban pembra bi bo achi dom na etumi gina ne naso pintin sa de be ya abai fufuro bia ba ontumi maima free SHS no nya basa se mi beguna na bibisa esan se wo mo anyamra bi ade abo na chi dom enti dom kasia no ye se sande a wo mo de free SHS bill ekọ mrasheb de fie wo mo kodin wa bobu a se enti ase ya adwuma na se akom mram na wo mo nyamra ade abo free SHS ho ban na no na edom kasia no echese wo mo de ade ekọ mrasheb de fie no edom kuma ye ndisa manyoko no wo mani nye ho wo mo bo ndwoso ena ye ya no mo kasatia wo mo mpene aso mo mfo mo adwen fama wo mo enti akwakoya ade bia ne ye akoya din amadom kuma no e wo mrasheb de fie sanse mrasheb de fie nso emu achese tu enti se edom kuma ne peso ye bibia e wo so nya dom kese nso enji ntumu se edom kese nso peso ye bibia e wo se dom kuma no so agitum nanso se emu achetu nti eya ya na se ba ko kire ne ho kire wa untumi nja de krontum e ma ne nyeye
na no na edom kese no ebo sobo se edom kuma ye endi samonyoko no mo mpene free SHS bill ne so na eno nam so ama ene ya edom kuma no so ababonten abekasa na wo kasa mu na mo to kokobonsem a no den ema edom kese NPP amonyoko ni se wo ntwe ye no mo nka no kro ne wiase no kre o ka ho to so twantro anopa no nsia enu anyime no nsia no na to da difite enti ya wo nka no kro na mo ho nto wo mo wa abra dom kuma ne kasa no nipa ogina wo manem ekasa ye minority chief whip owura kwame Gavins agboza penyini chemu se o ka owura didi maka mrashep jefie dimu ene Ghana foni na tiase se mrashep jefie ono no mo no obia fa free SHS bill obia ma mrashep jefie ena edom kuma na kwase wo mo mpene ana wo mo te ho bo mo hwene oso obia fa bill obia sa emetu mrashep jefie enti dom kase no NPP amonyoko wo mo nka no kre no mo ho ento wo mo. Let the world know there is no free SHS bill in Parliament, and whatever the majority leader gets his understanding or commitment from is not known to anybody in this house. Mr. Speaker, this is a public info, and people keep sending us information. Is the bill in Parliament? Can we talk about it? Mr. Speaker, let the world know there's no free SHS bill in Parliament, and let the majority leader desist from spreading, I wouldn't say falsehood, but desist from spreading information that is not factual. Ahenkan FM. Onipa moti so kase okọ Ghana mna shebjefia edom kuma no ono ene ye wo mu chief whip owura kwame Gavins agboza nene ena moti ye nto se free SHS bi obi a medum mna shebjefie ti nokure bia ne obi ka so mu botia enye nokure mento amensam so ai so afọ hwe Ghana apomdin sem so onumnyafo Dr. Bernard Okoboy owura yi dia tuja se omanfo afrase keka etotoma ne NPP aban se an ye ba to abenti aban na nia brigdigidi ne ho pre no te se obi a wanya mpran wofro no okọ ne mprancha akohia no na anase wakwakodu ne dem ne enwuma okọ na oto ne sa bayo wa upoi frewa kona kotie nanumu asem okọ enkoyira ho te se odwan sheki wo show bibi chire wo boy ama wahu se wani abie owura Bernard Okoboy che se Ghana fobi eni ngrofobia afrase to sanwuwe ma NPP aban se ye beto abenti aban no woso no te se mpena wakọ ne mpranchen woso no chire bibia chire ne boy ose ne kura bia anim engrofo kekasa ye beto abenti NPP aban ani abre okotre no obetre azasabi odwan ayata ne ni so ewo garden okotre no obetre ana akwese be ma ne yire da theater ne yagina wo na onte hwifri theater onomo na ninsuno egudem asa ban na ni abre na ni so ani hoja no okwa no oba ha na omunya project wentam omunya ntam ade na machasa munya ntam enti ose nkofo kekasa ya beto abenti ena NPP aban na ni abre pesa agenda 111 project hospitals ankese no otumi sisi wie ne ebia no ena owura Bernard Okoboy health minister je say sansem ni na ake yese na wo abati bi nso nukura bia nim sa esansa ade aban frase ache na o frase nso na ni so ade hunu ni so obewie sanso ontumi ngo frase se mi jama na to no mo a abroad Ghana eto na akohye sa ade we mu enti ehedin a obewie enti se ne aban na ni abre na se owoso na ohwese ebesi adan ni na awie ani ebesi dodo na ansa na fi we akona wie ya enfumso bia ni hu owura Bernard Okoboy kire se wo August bosom ne de to so aduonu baako afimpinu ne aduonu baako 2021 ena NPP aban de asobo foma no mo pantama so mo ba besi agenda 111 hospitals makomako oha ene du baako 111 wo mu besi ewo Ghana anu mu sei ne ene okofo ansa yire bi ebi bo se tafa oko asenema nso across asubu a ebi bo se fam oko achimsodu ebi tua ho achimachia se ebi bo se nyanwe miai do bebre egum se chapo ya abanani abre osi na yeso kwa santima ntem dia eho de no asa abanani abre pa pese omo ye ne ntem no mu wie ntem enu na kofa we ni na aba ya owura Bernard Okoboy health minister aba bontia be ya no se nya abato nti na abanani abre pese o wie sa adwumadie ni na owura Bernard Okoboy kasi su dua kan ma obi ati ase se acha ebobosome ede ko ehinu me bosome no won be wie sa agenda 111 project no dodo na sade be ya omanfo betumi afrase akom ede dwuma. I have to read this to remind all of us that
good things don't happen in a day, they happen over a period. And this reminder is important because we are in an election year. So that if you see a facility like this being commissioned in September and God willing in October, people entering to have access, remember that it was birthed or conceived way back in 2020. 12 of such facilities. And because I'm in Ashanti region, let me say that Ashanti is privileged to have had close to half of the bed capacity for these 12 projects. Onipa mochi so akase ya swafo hwe Ghana apomudin semso Owura Bernard Okoboy ena motene no mentoa anwumre no nsia kan kase ne so Director of Communications Emma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia campaign team on etuankutawdi ano Owura Dennis Miracle Aboaje Owura yi dia tudwa se ewiase ayewoyi ade bia ye won papa ene won bone na ade bia so ye won moho enu ntutumi kɔbono no akohye obi won se akodi oso obi wodan hwena foro ne na so no hwena hwene no enipa din so utumi kɔngran no akohia maame bi o se ani antadwa ya amane na ekoi anya ya amane ani ya amane amentia maame se ya amane o oni ne din se utumi kɔ kumase no akohia obi o se akoi se yi Mr. Obin wa bo papa hwene tenten hwene tuntum ne ntade o hye enti ade bia yo mo Owura Dennis Miracle Aboaje se de wo bibia mo no amanyoko nso egum bebre na papa wom ene boni wom na papa ewom no eye amanyoku a wonmo adwuma so ani ena boni ewom eye amanyoku a wom adwuma enso ani Owura Dennis Miracle Aboaje kire so no oyi NDC asiwo na wayi NPP asiwo ne ebusan se eba ne puntuduma akwan yensi adan ayarsabia ehumasua ensuo ene saa nneoma na amanyoku ben NPP ni NDC woma diadia be mfinhia aduasa mienu ne akire no emu dian ene bo adwuma emu dian ene di nukure emu dian na omanfo ene gi wo mo pa Owura Dennis Miracle Aboaje kire se ono de obeka se NPP esan so hwe abakosem na hwe obi adwuma wabɔ obi amodem mu a NPP amanyoku ni dance kra echi NDC amanyoku no na obetumi de nsasi ne bo pam te se be ma onuma duru anwon akam obia tiase se ebe na adwuma pa yembo adwuma NPP amanyoku no e dance kra. Between us and the NDC, if you put the indicators on a paper to measure, you can only hold us up on the macroeconomic indicators. Sector by sector, we beat the NDC everywhere. We've done better in education than the NDC. We've done better in health than the NDC. And the education, we are looking at three things. Infrastructure, we are looking at access to education and quality. We Owura Dennis Miracle Aboaje nene ena motiye na Owura Dennis Miracles Aboaje san to aso eka abiam say sadie NPP amanyoko no bom moden ene wo mu timpo mo wonti onipo mayi ni so mra medi wo mani mpretumi mpre mampeni akonya no afi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enu nti Ghana fo aye krado dada so mbema ni tumi no Ghana fo aye ready wo mo twa no na de wo mo twa ne se abato ne kra beduro na wo mo di tumi no ahya ne saso wura je akonya ni ni esan se adwuma pa na manyoko no abo ene modern ma wo mabo eba no akwan ni bibibia mu a wo mu damufu anti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana fo edi tumi na mane dada akase bri ni beduro na omanfo ahwe bigi firi garochi. People of Ghana are not measuring the MPP again. They regard the MPP in a higher esteem than the NDC. And so usually they will say, well, we expected more from you. And so if you haven't been able to do it, that's why you should allow us to be hard on you. And fortunately, we have a leader in Dr. Mahmoud Bawumia, a leader who is magnanimous enough to say, listen, throw all the missiles at me. Shall we now, after listening to all the issues, come together and agree on the way forward? And that is how this campaign has been for us in the first phase. We've solicited a lot of feedback. We've refined a lot of the plans that Dr. Mahmoud Bawumia had, and all of them are getting into the manifesto. The people are resolved to allow Dr. Mahmoud Bawumia to also show what it is that he can also deliver to this country. Onipa moti so kasa cheche nsemu eye nkutawde eba no Denima Dr. Bawumia campaign team Owura Dennis Miracles Aboaje nene ena moti ye kai shanenso se anwumre no nsia akankase ne wukuada anwumre yi wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no for adwenkyerɛ fa 0533
8989150533 898915 text message and a WhatsApp making kan ama ukuta yes moja meche yam phone na fafa SMS so kuta smartphone na WhatsApp ana SMS Facebook and a YouTube and also ubetumi ahwe me wo ho na odo adwenkyere afa ho no mo mebekọ apomudin mu ene ayada wiase ni na yesi ho no mo se yemfa mbode wuromfa enduru a yefa boroso ana adubone ho eduro bu on ma yedu papa nanso kobra ne tumi ka ata so te se de ye hyehye kusuama no na wanom bonse odnom a na fi akoboroso na edinsem hu ewo ne hwidiem na obu on mo nso a eduro no okata so wanka nta so unya nompe ebemu odinsem hu ewo wani so ana o abrabum na enduo na guma udo bebre yemudodo na nim bebre na ye wonduboni bi etise wi ye wonduboni bi etise tawa ye wonduboni bi etise jot saa nyuma wani na no eyo obi aduane odi na nipa no na aduane odi no onimde nti odi na nso suatra nti ene oba Ghana ni bi tumi twe jot to se de ote Belgium awonti wo mo jot omunyeja no ombo jot papa na so ba Ghana awia gede no bi twe jot aya na so on a guy won potem won onim so ojimi ana o se na brabo ana na koma onimu o twe jot no so a onum bibia ebebo na koma ho ana na hwedie no ho ban ana nipadua no mu ban eno aso watwe awie na no aye pasa na okope abenkwamu bi adi na o de akope ba bia da ade a eku Ghana for papa enuboni bi ti se wi se kura de mabrin obi tumi to wi na ode nyoma bebri afrafra obi tumi to energy drink na otomokosam na ode agum se embustu no na wanom ni na eyenduboni obi tumi pe tramadol yadura yenom a enya duboni na so fa bruso a enam se de ano dintinti so fa bruso pe etumi ma uye nyoma basa ya na areho se nduboni a meka wasemi okobna ne tumi num tramadol ana otumi num eduboni bi ana tumi num ade bia otewono mu a na afi o kasakasa obu onum so ya na so obafie na na okotokoto aden ya ozo light pole ne bebo no so na dwini na aye basa ena di ohu na ni so no enya no bi ena wa onam wonom no uhunu entidu bone yade bia eha dwen eno ntina wiase ni na age atum ena omayi enne esi wonom se yemfa mo hu dewru na omanfo ntwom emfinu na enam so ama afo regional narcotics commander Owura Kofi Boateng ebo Ghana fokoko titru ni mabru ni se endubone fa enye enhira nim unya baso wodi emfrim se wo fa na ye se one oga one guy an wo twetwe na de akofesi obi a o se ejimi sabi ana wo jimi enti no o ka che mabru nse monhwe na montwe ho emfiri hu eno achi ena owura yi de tudwa ekyerekye se de nubone no ebia ni so etie yentie no cocaine is a different crack. The cocaine be a reducing a green mission. Tiano be soda efra. Cocaine and the crack cocaine. I know a bar system. And I'm for the soda afra. Cocaine papa. Which not cocaine. Cocaine will do a friend heroin and also your methamphetamine ecstasy. Meaning I am one. We can say cut a dose but the economic kind of tramadol. We can say the one so if we say another we reach not to do a drugstore. Maybe you be here to be. The party is so far, so milligrams. So now I know I add you will be 250 to 500. So the best system. We're going to attend the drugstore. So and she say, oh, until we are one fine, she said, said the doctor has seen what of family, young man, you need to classify it. Everybody. If you say no issues and so on, the cocaine, the heroin, the crack cocaine, the weed by on, some time I don't know, so everything is why I'm on some things and so on. We Owura Kofi Boateng, Penny Santo so, a can be say. Enuboni aka wasema oka cocaine potemia wamchu ebinumu cocaine say lewe mu na ne de lewe abroche lewe won na won cocaine yo moduane nanso ene na cocaine chese abama emabunu kitenkiti na ebinumu atwimbi ya sanuma weni na akoso ne obitumi noma petition buru so saa wia petition saa ohome kura otia petition ohome kura otia petition
enti weni na no ene won mo aka bu ma won mo ka wasem na owura Kofi Boateng san to aso kan biem echeche mu se wo ya so bra kire na wo ye wadwen se wo ne oga wo ye de ho beto wo ye de wani beje wo ye de okrape enti obi anya na hwi obi anya na twu cocaine obi anya na koto energy drink na fa makosam gum nenom obi anya na hwi super glue obi anya na hwi petition obi anya na no tramadol obi anya na no jot anu hwi fun no enti o se wo saa nipa bia wai wadwen so wo de saa nyoma na obefa wo ye fan no akoda ene saa nyoma no adidi na ho ato obi tumi ka sa media me ye fan na madidi na matumi agamenan kama enzemu owura Kofi Boateng kyerɛ sɛ saa nyoma wani na no bibi na agege wo na ɔkyerɛ nsunsuan so bɔne a ɛwom tie no the hobby be and the area dipano nejuma wonti nko adwuma isika sɛm yɛ basa ebia ne dipano yɛ nejuma bi kwa na agye enti ɛno na a very big issue with the substance abuse man yɛ very big problem because any dipano when you scam to do na also take action it dey bia wo nya do ni bi no feeling normal so when you do ni bia on feeling normal say any dipano asama obi feeling normal ne di ni sa normal wo ko when you do ni bia on tin da obi no be I taking another also so once we take your chill be easy so call get to know say to be nya don't be take your chill also to be people who say oh be huge I know na you dey call we have about back canceling a year a bit my brother na ya team do so man na with my chin we feel onipa moti so kase ono ene ye afo mantamu narcotics commander owura Kofi Boateng no kra no na Jude Francis or your head of education unit ewo narcotics control one markache ena panyin nso che se no kra na de ente na omayi eda we yes one mo di bode rofa wi cocaine jot ne sa anwama ni na hu dawru no enya se omo ne to omo ana abiri no mu ni a omo hu de omo de ye na mum eyade a ehu ekunipa ehanipa dwen enu nti ena omo ye sa anwama wi na panyini kyerɛ sɛ wi ni saa nneɛma no ɔbɛsrɛ sɛ nka yɛmpɛ mmara bi a de bɛbɔ ho ban na ɔsan so aka ma obi akyɛ sɛ wi yɛngye ntum Ghana anum sɛ yɛnka sɛ wotumi bɔ wi baabi a ɔpɛ biara enti sɛ woyɛ wadwen sɛ wi yɛagye atum yɛyɛ legal tuba nonnom baabi a ɔpɛ biara yɛkyewa waso bɛtumi ayɛ hye we all system is here the all it's your number punishment and na so me body you query process the you can use and process with the crowd we what the is no punishment for enti sɛ wo chiwi no sɛ wo na odi moto kofa bawo sɛ wo na odi car kofa bawo sɛ wo na odi bicycle kofa bawo sɛ wo na odi huri wo eco school mu ho sɛ wo na wo ton sɛ wo na wo hataw sɛ wo na wo duaw wo nsa wo wi dwumadie mu bia no owura isi ekyewa emra ho a ene obedi no nyonyonyonyonyonyonyo ye fa no Jude Francis onatua ehumasua ana enkyerechemu ano ewo narcotics control won makache ewo afomantemu ne de ode to so eno no sanse ne ewiase ni na de o ma yesi ono mo sei yembo endubone ho ban metoa anwumre no nsia akan kase no so na kase mi ma kwansa fo adwen kyerɛfa 0533898915 text message and a WhatsApp making kan amon edam ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no me ko epoye mantem me ko Kwawu West mensinu mu na Kwawu West mensinu krobia ye fe no Danteng a eben nkokɔ ene ya sprinter bi a kwakofa enipa di wo mu free enkran ekokumawu asantemantemu enti yase onama Danteng ho no mo no ena oya so nka oja oswingi ka bi on oyo overtaking bi ene ti anyeye na ne tai kopai ne tai no kopai san na tai no so pai san ni mirika na ode no na so oya dan a baby amema kofom na wose mumunimuni ene kai dane buolichi fantini be no buolichi wo wim no buolichi enura ni mu twawo ei enti o man fom so monam kwa no so o ma hu se ka akopa sprinter teten kama akọ
wo mu yansa sprinter na yira ekwan so de omani mutin na afi omodwe omo ntiase owura ba ko afa ni Sule Muhammad oni yaman boni akoto Priscilla ene kasai ene owura yi chirema kire ne sei na wo mo ti taxi ma wo mo ko mba bi nto mo sign sprinter no afi omu hu yansa prekopa mo hwe driving mirror no mu a sprinter na yira firi kwa no so nto mu da na sprinter na da samafo na guma na sa den prekopa ka na yira no sa na ka no ebu olichi akoto wura bi mu kra ama asem kese na ato omanfo a ewo sa sprinter ni mu na enu na yamane boni chesa sprinter no ne registration number GE 6792-23 na se afiatwa mu nko no mo register sa aka no tum se mo no chia ho eti Sule Muhammad kiremu se ka no ne tai ene pai ene ma wo mu ebubu fa so san no na wo mo chesa amunmu na wo mo nye adokitafo na nso onipa wu asabi wo mu behu amunmu na no onipa ba ko fa mu to anananom ewon sedo na enipa ba ko beye edunum enso prepre mu odin pa eho na wo mo de ententem so sesa wo mu nyina e de mo ko Holy Family Hospital ewon kokko said be a doctor fo betumi agina wo mo so ahwe wo mo na o chese dumdwedwum ekon so ye ntembe pie ho no mo a wo mo bua ma yeyiyi enipa no Sule Muhammad enjemu odema yeni ye bebedu ohase ne hu se kan afa no WhatsApp kev no so sprinter ma hu number no because na sana aye no mama je number no pra afide mi hu na kan ayira kana mi na ka tem se kana to bon kan mo apani ampa ma taxi de wani dina kokko na ampa ato bon kan si ade ye tiba yi nkofo ni bia ma o mako Holy Family Hospital ya ba am dawo te drivers most ni so mo komo na za kan family ni bi o mo sha ase o mo de amunka to mi sanya mi adom amunka Canada mo fi yintimi nti mabaye de na se de mo kan Ahenkan FM wei ayo nipa na ni tua de si ye bi Sule Muhammad ena o kiremu sande che amane boni akoto Priscilla ena ono so to sankra wei edema ye free kow ane ne mpotem areho ka akonya konhye nipa ba kwa firim emu be yedunum so epra emu odin me ba be ko Kenya man mu na arewo sama asini se Kenya oman no mrahye bdefie ni aban no pese nka wo gye eto bitum nanka wo de yade eno omanfo no se da bi o mompene entinka aban no ya de patapa de ade na tum ena mabunu se hwe ye na wo gye tuma ye betuo masa ye mpene enama no so omanfo no se o mompene krumanfo no se o mompene mrahye bdefie no se o mbepene enipa awuo no meka chewa baba wonum e was asem we hu me benam de nchiremu fiko te sekan aba abesom me pa cho ODI Electronics so pe home appliance bia oni yendi nsa woso ade apɛ no ye benya ade amon no anya ne kama ene so wo fie obia mesraw oni oba bia wo nkyɛn onana bia nu nkyɛn na so ngwa na otifi na wo home appliance si bia utumi tena fie mu oni chester bia bi uni ha obia Upe TV, air conditioner, fridge, deep freezer, washing machine, rice cooker, blender, washing machine, ceiling fan, standing fan, iron, home theater. Sani maweni na no. Many penny je fie. Many penny Japan. Ti ipa cho so ni bia pa bia chiri kwan. Na ne Ghana no kra ba ko pe. Sani maweni tire din. Sani maweni na TV ni air conditioner ye nya bi wo Ghana. Obi na e ne manso broni manso. Na yakra de aba na yanso ye hwe dollar yi ba bi ehurihuri ko na ye hwe sidie a enti eden ade a ye kra fi obi manso aba de ne bo no ade bechi ade beku nanim no na entumu na ekọ enti ama ne to eden titu ne man ya na emobo ya na afi mama ni bi pese mo fan we crackers enkofo ye pa wa onim no nim tim gaze o meto TV ne meto ama nsuru meto TV na ma oni kusi na nam na do osuru ana meto TV na ma o de MC de nya so be di memna so be di de meka so meto TV na ma ho ti ampampa ono so agya TV o pe bia bondem na nani akakakra ti nanim na no so na TV de ye de aye no no a unze yes na ade a akatua ye de ma wo TV ho so de anya akatua da fom wa betu widie mpa unze ye wa ye adwuma ti obi won ma fridge keke tumi de fa wutwu condemn me pa cho sanu mani na sese mani nye twam kabia sanse ODI Electronics ya ba no uye school ni usua de pam usua trebo
uye community police, uye okada, uye kuani, uye dwadini, emfa wo ne adwuma wo ye, wobetumi ato home appliances de ope bia. San say, de ope no ko ODI electronics one mo ye shop wa, wobetu afa, ne de adekona ma wo se fako ufie, ana baabi a de ko bia fako. Ne ama obosome miensa, na wodi tuane kakra. So konso na usika no ni na betumi ato ade no preko pa, utumi tua na ukọ baabi. Achim odan police divisional police command adodo na fa MTTD eho no mo nanim pe na ODI electronics ewo dan kwantanum freyin 0539 500 514 0539 500 514 oni yenkasa na brabeje wodie Jubilee Hospital yenkwase ho yade enso tutoi emonfo hrim ebeje twen sade nkokọ yare aba ene eho no mo ukwamenti asayare yesi abapa hrim beje twen pacho utabiri hu na bedu odan aya ko Jubilee Hospital ne ehwe kama utumi kwa abo amentia health center ne asoso ano ma kama na wakora nkakrakra de abodan Jubilee ne ahwe ofefefe na ho ato na ayasabia na doso ewiasi titru ne Ghana obi kura tumi ko handan na ode ne ho aya ayasabia obi tumi ko handan na ode ne porch ya ayasabia enti ayasabia na doso ayas me herbals me to bidro me we bra me we am bra HIV me to azie bra pacho adoso papa no ai wom na me kire radio isi Jubilee Hospital na wo so woko wo yare ni na fakodan no menka bi nya bi lab test bi apese orane ko ho eduro ho no mu wi ebe mu eduro kama ema monyenyom ope baabi a surgery ultrasound and ECG scan machine ye wo eye clinic woni wo se ni na ho clinic wo ho esichi yade ni mujabroso ko Jubilee Hospital wo mbenya brama papa wo mje apomdinsi achi baabi a afi canteen wo ho na baabi a muzremi fo nso ya sori ewo me pa cho Jubilee Hospital san wo Jubilee Pharmacy Erani 24/7 anajo ahomache awia ebribia bekono pako bribia bekono obenya durato e Jubilee Pharmacy odan ene aboabo kwantempo no so ye frɛ baabi amantra ehonomo ena obehu Jubilee Pharmacy ko ne koto aduro ho frɛ wom 0244 575799 ana 0241 784645 uni Jubilee endi ensawoso kama na diope bia wo munye ema afi meko akowie kase no ewo Kenya man mu Ahenkan FM wate wasum Kenya eye man a ye ne wo mu na ne wo abibremi anu mu sei na mpenfo bu baby say ukoto sa aboa esu nua so aka chense sore ye so enka nkyere ne aboa ne se sore ne so sanse odi firi nua ne so obetumi aba wo so uko Kenya ye na se dem di nkanka ne ya bibifo wo mo parliament yenso ye wo parliament de wom woni na se de omoye omamamuo yenso saa ne yenso ye yamamuo e wo Ghana anu mu sei na rewusama atu Kenyafo ene se Kenya aban wom kire se ekatwutwu de bia oman ne de e wo Kenya honom no enye kaketoa na eka no so omammi omani antua asem betumi ato wom na eka no so betumi atua wom ni ade bi betumi ayede atua tinense wo se wom de eto ba na Kenyafo etua eto saa to no na wom gigi saa sika no edukotua saa ka no enti adwea aban no ene mrahye wom afa no enti wom start kra de ho passage akom mrahye a wom bobo hu tinka mrahye gitum se woma na nkom de bill na akoma mampani His Excellency William Ruto na nkono so asan ase na magya tum se eto wei ene de koma yamanfo wo Kenya na matua na yagye sesika ne de akotua eka eda ho no mo enti adwen ankoma fa no enti omuguso ade omoche Kenyafo te ho nsem omso omompene da bi omompene ubeko bi store na ne nia brizo sokolofa tax sokolofa la tax la fast tax desa omompene tax bia ubeko ubuso omanfo na omanfo wo Kenya na asem omo Kenya na se saa tax no wom de ba ebema wom asitinem ayeden ebesan so ama wom tumimpu mianwuma esan se wom to no dada no kra no mo papa wom asetanum ayeden ama wom
enoma boa ye den na wo san so de to we san be to wo so abaji skade akotuaka enti omo mpene ne empene china oh wan aban no so ne mra hyebudifo omo nti se odogo bi kura nuabe enti omanfo e kasa so omo mpe enso emra hyebudifo amfi wo mo endu abena de ya June bosom ne de to so aduonunum ena mra hyebudifo se wo mo ho no mo a ze speaker order in court order in parliament order in house ti wo mu probo pa ayi bill no ho a wo mu didi nkoma na nkoma je tunom de abehye 2024-2025 budget team na nkoma mfo na tua entom kusu bobo hu na parliament hu a se edom nipa beye apem baako empem bebre nipa bebre beye 10,000 womu di yo yampre no ya chem sakolofo tax munyi tax no yampe li follow tax li follow Kenya li follow tax munyai tax no na Kenya fo ya hontoyen munyai tax no na abusia omanfo ne didede ene eden kom na chebje fie no womu ko na omanko no sapanyo ebinum kuta akode ebinum kuta ade de sese nnuama womu dum na chebje fie na se ade omu tie bi o radio suni TV suni de keka ho ene omu nim so se sa dan no mbetena se edi ade no nkomo no magye atum entomo omra chebje fie no manfo e bowura parliament wono mo womu bowura wono nipadom sa no ene mu fira se nnuama ewo parliament wono womu dan no womu se wo nnuama na bia bowura mra chebje fie ho no makwa je speaker na kofna oman no dia ma na otumi de bo na tudom womakwa je taso mo wuram na chebje fie no mo sese mampani ni mpo dan baabi ote ehonso omu bowura ho no mo enti se de na ani bra na akwa ye no na mampani no ene empenufo na afie obia adwane pe baabi di ntia kwhye eye ya pe no mo frɛ abambofo se hey soldier police mumra na wo me wa ni so enti omo frɛ abambofo frɛ abonten se wo mo mra emra chebje fie na edoma abawura ono mo no agi wo mu nsem anya sa pan de ne MPC na asamba to wo mo tia na soldier fo ni police fo so dimirika bai na wo so ba ye jo mo bebo wo mo MPs ene wo mo mampani ni mpanifo speaker mu na wo bebo mo ban enti sa wo wa adwin so be pra ye MP ye speaker ana panyi bi a ena wo so yen spell ene abambofo nso esane tuo na bi tutu tia gas no mo tumokosam no mo tu so hye enu de na nya asem kito Kenya enti enu koso no manfo no so ani abre tutu nneoma di hya wo mo ebusia ekwo wi ase ena penipa no na tua Kenya National Human Rights Commissioner no Roslyn Odede ede ba betu dwa se enu asa tutu asem ekoso omra hyebje fie no mo ewo Kenya no wo man yi kro ni mu no ekwo wi ase enipa maakoma kwa aduonu mienu 22 krana na wo mu na to na mo nse do na wo ma prepare de wa pani hwe enipa beye apem ba ko ni akire wo mabɔ awura mra hyebje fie na emu aduonu mienu awu pani hwe dodo bebre eni prepare na ade we nam so ma nipa awuo no ene kasa ho ekoso ni nipa bufu afuo Kenya no ene ya mampani William Ruto eye nsemtrofo nhyiamu ewo wo ntan national TV ba koso ena mampani kase okrasi waka na onwe o se adwe o mo fa ise nkomo oje etowe ya no mo de towe ba na nkomanfo na atua no mo de atua ka no eye wanya nje sempo wo mo de ba nya de obesan saa eto no enti eye onya nya saa de ni bim na mampani no ejina saa akonya no so de ya konsem ekoma abusuan wo ma hwere wo mo de hyeni na ewanura hoyo ne basabasa ekoso ewo mra hyebje fie ewo wo ma hinkro Nairobi honom no ofaso de yawo ekoma wonmo abusuanfo ni na nti o se eye ade no onya nyintum bim na wo mo gi atum mpu na nipa 22 away number gi atum yentie William Ruto mampani ewo Kenya. Following the passage of the bill, the country witnessed widespread expression of dissatisfaction with the bill as passed, regrettably resulting in the loss of life, destruction of property, and disintegration of constitutional institutions. On my own behalf, and on behalf of these members and many other Kenyans, I send my condolences to the families,
of those who lost their loved ones in this very unfortunate manner. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Kenya aye de sheshe areho ti Kenya manfo no mabru no titru wo ma kire aban na mpa se oman no eto no mde ba na omu na ebetua na enyo mo na ebetua ti omu mpe na afi de mampeni se ye on me ho mpo no akosan ti dia aba betum no nipa mu chi se okase yi eye Kenya mampeni His Excellency William Ruto ne na mote ene ya no ye sansem twofo nhia mu no ewo Nairobi na asemkro ya nam so ama the citizens of Republic of Kenya the krata ba bonten say mampani William Ruto sompew onfe na dwumanto on resign say mampani sanse ontumi wo muntumi ntranse nhwe say entoto ya basabasa wei wo betutu sikasem basabasa ontoto nneoma ye afi usori a eto nko na odi aguom so saa ai ko wi ase wo mso mpene a basabasa akoba nipa 22 afumawu enu nti citizens of Republic of Kenya the krata ba bonten say mampani owo Kenya William Ruto mampani no on resign onfe na dwumanto wo mpani biem se mampani eno so enfia obeton asem se de omo ye omo keka omo yi eno so mbeka omo panti citizens ne de krata ababontin se omo mampani no on resign ena mi gina de enwure no nsia kan kase no esi na me ba be ko Facebook, WhatsApp na fi SMS na makokenka o manfo adwenkyere ba ku mienu aba e de amount se wo type o dia obetumi dia fa 0533898915 text message and WhatsApp na makenka na kama e de amount eni die kwan so mengo anu mu se ye na nakua mo aboaten di free Ablikuma Central se o tie kase no hwepa ewo enkran na edidem papa na neji presentation no na o se onfa wesu Helena ya nyaako enyim happy birthday KNUST commercial area omano happy birthday ankoma for study free of once I know ewo achimansa mention mo o say this year election is basically on massive development done by NPP government. Now, so when I buy a babeton ejina juma mpuntu juma NPP abai na ye and umbejina so edi ato abano. Or say NPP deserve more. And chankuma entire family a one more achim airibi any achim bieni. And kuma first and a message we a buy. Na nekia mo aboaten odiano maboso dada. Ko mensa pila tu kwa binya. Ono so kire se magana fonya mfumso mfatumi enkuma wura John Dramani Mahama mimfiri onmo kakra na memba SMS nso kakra we se ne din de Papa Kofi John ofidiwani nkwanta o se Ahenkan all the way Ahenkan all the way Papa Kofi John yedase we se majo na in the Nanato Dr. Baumia and NPP party has perform a lot upon in the fourth bra okay metede okana so